si Beivek ule KTP North Delhi Branch te chuan CUET-UG chungchangah kan member ṭangpui te luhna University of Delhi kanon thur bing dona he video ina tumbe chu CUET-UG pek tumten hlotlin an chan ngei theinan inbuat seidan le exam dan thuron pek te ani KTP North Delhi Branch member kung masalama lauting tote ka ngei atangin thuron chatak tak ngei thlak kan tum don ani ama sa indiu hnuaia Zirtirtute kamchhuak ilaw ngai thlangu CUET Common University Entrance Test ṭawngtaina Delhi University hrang CSAS kanti Common Seat Allocation System form chu kan subject group a indot dana kan thlan theina tin college kan du dan te po a indot dana kan thlan theina kan da theina tur ani a he form hi kan fill up nge angai dona apoi mo emaw tin kan subject du te khoi college ange a chaber ti te kha lo shat chan masaka lo zir chan masakte acha emaw chumi zir chuanin he common seat allocation system hi kan submit don ani tin Delhi University portal la hianin website a hianin information bulletin poimo tak he a link hi to na hian kan ta lang dona chumi ya chuanin subject offer te course offer te college te en college nge en course and offer te ang zong kha talan ni dona chung te po chu he link a hian lo download a lo in zir chiang turin CUET entrance pe to te Delhi University ya Zirlai Interview shatirna kan han siam ani Delhi University course and offer te hi honors le program te in and hranga Mizorama kan kaldane na danglam de hle kawangin han soifia donila honors course te hian subject specialization subject thuk zoka zirthaina an offera academic le research line kaltumte tan page 1 subject an zirdan athu kawangin nakin zela zirchunzomna tura nasatakin apuyani program course chuan subject pakhata in thurbing lovin subject pahnia an thena major le minor te in program course le honors hi adang lamna atamlo hle a program course hi chuan athuk zonga in zirtir alma in awab zaw zonga syllabus dwan ani chin tin NEP hnuaia 4th year program honthar ani a 4th year zirtetan major subject a honors degree nei theina remchang siamsak anni Class 12 kan subject combination hi history, pol science, geography, English le edu ani a chuan CUET khan education aya GAT kanti general aptitude test kanti kha ka exam ni CUET khan kan hunlai khan combination a language a English ani ta a chuan domain sa hen pathum political science, sociology le history chuan in GT kalabo CUET and subject pali ka exam a English, physics, chemistry and maths ani CUET akhanin kanhun lai 2024 akhanin subject parugala ala exam the khami wang khanin class 12 ka Zirlai PCMB physics, chemistry, maths le biology kala chuanin mandatory akhanin language English kala boka chuanin general test khak ka pe bok CUET akhanin ka subject class 12 ka nei how kha kala ka pe a kala how to history pol science, geography, English and psychology and psychology hi inne ani chanin pek the chanin alom amutanga asam su scoring MMA question po a direct MMA ni CUET akhan physics, maths, chemistry, English le general test ka exam class 11 le 12 akhan PCMB kala kha ka exam tlang ta a physics, chemistry, biology, mathematics, English ka language ka kala general test ka 6 subject ka kala ni English le physics le chemistry le bio ka exam accountancy business study economics le English le applied maths kha kanuti luina in cover exam le CUET akhanin a subject ko chu COQP 11 ti khania chu general test kan ti hinia CUET PG ania chu ti rolin LLB hi tianin UG angakal ni sin CUET PG kan exam ani sociology, English, geography le PE khan ka subject pick the two English, pol science, economics, maths ani
Class 12 khanin political science, history, sociology, geography le English kania chung ho chu CUET exam. CUET ka subject exam te chu language khan English ania sumita accounts chuan domain specific ka business studies le economics te exam ani chungchangah ni exam the nilova language khan eng language ponia ma se mizo hawina kan thiam tlan tu chu English khan ne mai tani sumita chuan option kan nei ta apani na khan accounts emaw mathematics ani ta ne pakhat zok than thei ani chu chuan Mizoram board atanga zirchuak le Mizo tam tak te tan chuanin accounts kan recommend ta achan chu Mizoram bi ka Mizoram board noya kan mathematics zir hi atlem big MMA board dang ngai to phei chuan chu wan chuanin heta an question set to hi NCERT base ani boxia ke ni chuan kan phave chi lewin ka ria chuan kan advantage nei thatna be chu account chi ning ka ria chuan domain specific khan pani angai lia chu commerce la hau tan chuan business studies le economics khan le mai tani omje chu subject pali English accounts emaw mathematics business studies le economics te ani class 12 ka subject kombi kha PCM le CS ne CUET akhanin physics chemistry maths le computer science English le general test kape General test ma chondan tips pahni thung be min pe thayem general test hi a syllabus ti tamela azaw ema wangkinin general test bi kha ale khabung top kha physics wala ami kha kaleya khatami kha in a chuan meeting chok wak kherlo point darkar khadar nivel dedicate jewila chuan aziadu o general test hianin a syllabus hi hriat chian angaya hlawmngaina in thena chuta chuanin language te English Hindi khania chuanin mathematics arithmetic kanti angte hrang khang te kha chuan GK te ani le reasoning te ani le chuanin computer basic knowledge khang kan hriat chian angaya chu kan hriat chian phot chuanin azir dan tur kha kan tan kong ain hong veang engtia chanie chaber a cho chi lam chan masak tu nge kima tan ka chuan a cho chi kha ka etem masabera chuan chu mizoa geography te history te vel kha ka en thoka chuan a top na bera puzzle ang chi pattern puzzle te le family relation ang te kha ka etem hei chu mi hringai nang lo ve ka tia kan his bachelor's zirna history ate mathematics thiam lam chi kan ni nge ni lo tia te khanin keima bi ga chonian top lama khan ka da atopa hanris atang khan mo ma se kan han tling ve thau chu nia CUET coaching kha ka lewa ma se khami kum kha JE coaching ka kalwang khanin ṭangkaipuia ka kanjir kha chu a basic kha chu in angvek kalchi alo online resources le hemi PYQ te tangin kanjir coaching tak hi ka lewa ma se deal body ti hi app oma app store chuta chang chuanin mock test te ka pechina chuanin chuba ka chuanin questions ti shang previous year questions chetian reng engkim materials idu zongzong CUET tana emaw zongzong a onvek ani CUET tu khan coaching ka kalwa mai ro chu online na resources le PYQ ka en na save coaching kha kakal lawa amai ro chu ingeni online na kamu theng ang mock test te kha chu ka beve kazir na sa lawa ma se zara hian ka man le ka pe chang han darkar khat ni ve hi ke en ve thok chi ni khata hian darkar thumve CUET ka ta nga je CUET tan tak hian lekha hi ka vazir big lawa achan chu class 12 khanin ka zirsa ho kha ka manga chuanin ni khat malam pangdawa hianin ka en non ve boka chune ba ka chuanin ṭangpui like question chang ni khata set khat ve ka ti thayani chuanin ka lom to darkar ang chuanin ka shelo ma se ka tui cha darkar thum kha ka zir tlingang chan ti han ka hun nei anga hang ka zir zir takhi inge ni consistent do chong ka dilo ana ama se he ni khata darkar khatyang te khan ka ti chho kazir tamvak lawa ma se ni khata hian darkar khata changa darkar ni hi chu kain en ve zia chin
class MBSC kan Zirlai book kha ka mangte kan textbook kha Mizoram board lekha bu te po ke NB china ma sengin NCRT lekha bu chu ka man ber chu ni NCRT lawat chuan ka lekha bu ron be chu ari han thini ma se NCRT big hi ka suggestion Oswaal in CUET exam preparation tana lekha bu an siam hi kan ni min lei sak ve lawa chu tarang chuan kazir NCRT lo chu Oswaal te ari han vela tang khan PYQ len guidebook hi ka en na sa chan chu kan board exam tur ang le an ron chuati dan hi MCQ ang ron chuati na wang hian aron base dan hi nang lo aron dan lo china wang hian pattern kha en ve de wanga ya chu ka advice du chu ni ṭangkaipuia acha ka tikhop mai ke ma chon ṭangkaipuia khopa NCRT base dewa nge zuzui dewan teaching wang hian ṭangkaipuia CUET han ṭangkaipuia class 11 and 12 akan zerte chuak thina heibi Mizoram board a lekha bu ta hian a basics a min pui ani kha chu ka shela ke ma hi Mizoram board atang kani lo wangin ICSE board kani a ICSE board bi ka tak chuan ka ṭangkaipuia khop mai CUET tan chuan MPSC student kan ni lawa wang hianin ka hrechi lo dewa ma se CBSE base chuan hetiang exam hi chuan ron ti ṭangpui chuanin board ka zir kha ka ṭangkaipuia tlang khop mai hemi zona tak hi ka thiam lo mai the ka sui za lo thi mai tha chan chu ke ma hi assam board azir chua kan ni wang hen ma se NCRT nen in an lai awm chuan NCRT base ni chuan kha rin berat tan tha share ai mock test ka tilaw ke ma in ke insert top mock test mock test te kha tokin practice ha chuan intinan previous year question te khang song kha online materials la khomin ka ti chan be po chu exam pattern va familiarize nan khan ani ber mock test kha ka pevin sa online test a hianin ti shang apps an ron offer china khatianga changa pek ve khanin nge kongrau su ve lin ka sha mock test hi ka pe man ve ve meya class 12 ka zirpo khanin MCQ tam tak ka pe out alo kami kha board atam so ka in prepare mo ka intia ma se CUET tan pong color in prepare mock test hi pek ang pun atam the ang pek the san a cha ani ano ka tikhop mai ka dream collection ya te tangin movie Bollywood movie vela kana hu thin khania cha kalu thei kalom pok pai pathian zara leo kan college anwam velu tuka off campus mani sengin diu mai ve ka hian omami hian in off campus si dangram bikra hian an shina facilities le kan administration chu ai ang tang ve ka anwam lutuk Delhi ang kolum lu to ka fe chang gong college AC ve kanya canteen zong zong ko hi AC ve kanya chanin chalam zong a chan wang ka ti tikhop mai Hindu college nia facilities hi tha karon fak zoi do sports facility sport tha chuanin a college hi alen mai ba ka hianin student te po vibrant ema mi sang hemi North India tangte South India tangte khoi hmu tang rong kal khom ani wang hianin keimania zirlai kan lak mai pa ka hianin nun zirna mi te kan Indian puite helai Mizorama om chuanin tle mazongin vai te kan lo kom lawa chuanin an mi sia te an chet phung te kan lo thretle ma kha khan culture te po hriat bel na na tha vian ka ria mi sang kan han mu thei te kha kanin khau na em mi kshelawa har set na shan pa ka tok lem la zirna chuan in khau lu tuk chu om lawa ma sengin vai te hau chu ta sahan class participation hi an ai atam deuh thak china ke ni ke mani te ngei twa chuan ma sengin zirna chuan kanin khau lu tuk la kanin thlauna ka tia chuan hetiang abe enge a theory paper a hian kanin thlau ka tia amai ro chu I practical kana nei che chuan confidence and lek ka tia ke mani mizo howi chu confidence kan nga deuh zokin ka shi kanin khau ka tilawa chan chu I class khan culture ta theto kan han chwa kan han zir hi chuan in acham hi chuan an ni aya ti chat cham hi kan nei ve china
ตีละมาขจวนvice student เงี้ยจูอันเราทัดชีนะจีนั่นละมาแต่กันเราพลาวชีนะไม่รอจูกันหันติดชาวเดียตารัวโอนั่นแต่เราอมเบชีนะกันหันจีชาวตักฮิตฮิตจวนอินอันเราในกันเราในวักตัวเรา second year จีน่าชาวฮิตจวน PCMB กับเป็กโซคันarts คันลูกค่ะ college คัน arts ลักค่ะก็ดูแต่โซค่ะขมีค่ะกันเอ็นเซียนคันcriteria คัน domain subject เป็กเหรออังไง Delhi University ตัวเฮียนจู่วางส่วน physics chemistry maths และ biology ค่ะกับเป็ดตาขมีจังคัน subject selection คัน BA economics honors ค่ะกับ data ขมีจังคัน allotment กับหัวนี่ science จังอ่ะ arts กับ institution จู่นี่ domain subject in Tihan class 12 in Zir domain subject กัน Tihan or class 12 กัน subject ละเขาคันนี่โอ St. Stephen's College ที่อลูดานที่อดังลำเดวบีค่ะ Delhi University CSS portal ละ apply ส่วนหัว St. Stephen's preference ที่สุดอ่างไงจุดหัวส่วน St. Stephen's College website อาเฮียนอาชนะ apply เลยไงเขามี subject ขันปะขัน essay เสียปะอ่างไงทีนะเขามี essay อ่ะขัน Why do you want to join St. Stephen's and pursue this subject ที่อัง question ที่อมชีนั่นนี่จู่1,000 to 1,500 words นี่ตาเขามีการ apply ส่วนขันเขามีการ marks อันเอ็นะการ essay อัน check นัว interview ตัวรินมิน shortlist ชีนั่นนี่ interview จูมีส่งตาเนี่ยนี่ interview ฮี St. Stephen's College 50% Christian quota อันเนี่ยมีเจ้าจู Christian plus SD quota กัน avail เวเทียจูมี avail นัวจูมี avail ละส่วนกัน marks sheet ค่ะมินหัน shortlist เลยจูมีมิน shortlist นัวส่วน marks หูสังเขาค่ะ interview ตัวรินอันเก่าช่างเลยชีนั่นนี่ Christian และ SD Christian student ตันและ SD student ตันประตูกันนี้ฉันจูST กันนี้ไม่บักให้คริสเตียนกันนี้มาเอรจูlast minute คันประเทศซาร์ ST กว่าตากัดลินเทอวังอินเป็กกันไงเราที่ก็เชียจูวันจันทร์interview ค่ะกับเป็ดเราอันนี้ direct in St. Stephen College ให้รู้ติดนะ interview ฮี apply subject ปลีก็ apply chemistry honors physics honors BAP BA economics honors สาเตส่วน interview ฮีเช่นนี่อังเฮียนอันเช่นนะมาสะโจกะฮิส่วนกัน subject เองที่เงี้ย St. Stephen's กันรู้ดูชันเตกัน subject กัน knowledge จุงเตจุมินจดพอตาจุมินจดส่วน chaplain college pastor เฮียน Bible ละบุ้งเองจัดเนี่ยBible เรียกตูเตตุงเงี้ย Bible ละ favorite character ที่ชาวตะมินหันโจตาสุดท้ายจังจวนมิน judge ทีนั่นนี่ทินมิโซ Bible ริงบนิลาวินอาศัพตรงเน้นคันไอ้ translation เด็กเน้นคันเอ็นิละอาจารย์จู interview กับ English นี่โดนบางคันมิโซไม่จวนกันดูอังตักเห็นกันใส่ช่วงเทเลาทีนะ English terms เนี่ยนะกันใส่ช่วงเทคัน interviewer ตันโปคันอันนู้นจบโดนนี่จวนนิน interview โดนเฮียนอัตลังผู้เฮียนกันละ casual เทลุทุก online interview อันนี้ชินบางเฮียนอามาเราจูกับ advice ดูจูStephenson apply ดูตาส่วน necktie เละกามิสเนี่ยนะคน apply ทับคัน interview แต่พวกคันมินหนุ่ยวุ่นมาทีนะค่ะ mark อาเกน extra big กระริงขตาตักคัน section 1 languages big กับ hand เองเงี้ยรวนสวักชินเองเงี้ยรวนสวักชินตักฮิกจังตัวแล้วว่าเกมานี่ grammar ที่เวลเตขัดยาอัง basic English กันโนเป็นลายกันสิรังจีเขาเดาหาอันนี้อิงกัชยา vocabulary เละ reading comprehension เละ grammar เตนี่ตั้งปุยreading comprehension เตเละ grammar จะที่นี่ไม่มานี่เทียมนัดเตสนาmiddle school กัน zero chin level อังเตค่ะอันนี้ตั้งปุยชินะสุวรรณสวานินgrammar เละขบุเตเราอินเอ็นเวเดวิลาให้อันหาอามากันเราจิรโตสางเตขัดยังให้อินเอ็นนนเลยลาชากติ language จูสำนักเรียนจันมานี่ day to day life เจอที่เนี่ยจุดยา last minute ว่าเจอที่จุดนี้เราอินกับชามาสิ่งอินมานี่ readings แต่มา grammar เวลค่ะ meaning เวลเอ็นเจนเช็ดเทียมค่ะไปมั้งเคไม่น่าแค่อินบอดเสียดายนะเขาจะนินจูม็อกเทสก็มันนั่นเลยขบูเล่ class 8กันนี่ลาย senior English grammar กันมันชินะฮี
kami kha khatami how kha ka en non le ani me I subject han te chataka kan ti thenan tips thuron min pe theyem pe the I English speaking poi mo ka tia mizo hian ingen ni language although to kanong ai wang hian subject scoring a hian alo ta niam ve theni chu ka thian tam tak te pon language ha anlong ai saklo wangin an score niam wangin engkim kha effect chu wang chon English ngai poi mo se ka ti a chu ti ro chon adang po ingen ni vati thalam du chuan exam pattern kha thatakin va mel sia tum se chu thakati Maths B ka kha chuanin class 11 le class 12 syllabus kha ani me syllabus kha chade wa zir chuanin khami ba kha chu ti vak zir vak be zir pe vak tur omlaw line engkim khianin permona anne ka chu wang chanin a thei sham chan engma mislo theila engkim chha chok ve theila perfection omte CUET kan exam don khanin class 12 board kan exam so chia khan I wang khanin in khaga in nun ti lose kha ol same me ma chu wang chuan khatiang kan exam so chia khanin enge ru thar ne na CUET exam tura in zir chat le kha poi mo em ma enge thiu chu alin line deng ro tiang deu khan in thwak kha enge khatiang a function la khan ta sham kha poi mo kati Delhi University in hostel changthlung tak anaya postgraduates LLB le undergraduates te ṭawngtaina ni in website tarlana hian en May turani tin Delhi University hnuaia college ten mani hostel an nei shang le a nei lo po anom vebok kan college ludu na website chewa en May turani hengba ka hian DU North Campus area college changa hnai te a PG omna tur le inlua tur kan mamodana zirin budget milin a umle zela pui kan ngei na apyang te PG omna tur zon pui emaw inlua tur zon pui emaw bunglo leina ko mu emaw leipui thlengin chuldang mamona apyanga intan KTP kan renga KTP North Delhi Branch Instagram account tarlana hian biakpo thaireng kan ni KTP te hian Zirlai te mason na tur kan ngai pui mo ema kanong bol na tam tak po Zirlai te sharang chunga duana ni pui in ngai na pyanga kanin hongringa kumina laulu thar tur te kanin hucheu don nya